Umuthi twi guku thiini wa Kisii ugaguteithia atumia aria akuru na irio na mirengeti ni undu wa heho koretwo kuo kimera giki. No ni ngwenda kuga ati ni njiguite riboti nyingi muno uria atumia akuru athuri akuru maroragwo makiragwo ni arogi. Ni wega thirikari riria kwina micii ino ya andu akuru thirikari ikaregulate igathie ikaroraga micii iyo igasupervise kuona ati gutire mundu no mwe mukuru wi mucii ucio urekwo maundu moru kana urekwo maundu ma urathoni tondu ithuĩ twi Kenyans. Wataki sisi kama hii pesa tutaewa hii pesa hii kidogo kidogo hii ya wamama wa Kongo wanaenda kukatakata wa mama wa baba ndio wachukue hiyo pesa waende kukula. Upendo ni kitu cha muhimu sana hata kwa dunia. Ndio wenzetu wanatuletea mkate, wanatuletea unga, wanatuletea blanketi na vitu vingine.